Hiyang kay panipon malimwa na rakso kon peyong waon kay sanankan ko, lukan ko, nanalang ko, ng kalmi ko. Wow choros, hong sakal na chain kop na. Korean kop na speaker and legislature, song kop mong labalabakan, ng peling chiya. Mungolso government o chon peyong sak. Pachawan luka ko pran karasong ng sakal na chain rongan ranwach. Ngay sa Nicolas Megan, Pachawan kalele ko purakan, autakan sa kulmachay rongan ranwach. O iya cara lapen sa kulmachay rongan kayo sa wasang program PUA na Winnipeg. Charity Affairs in Australian Embassy Pachawan Parak Palyan Lee and SPWG Kasilo sa kulmachay men kadasakap te update ang kapinsalit sa mga coronavirus o kadanyang sa kulmachay ran masalangan win ponpe. Rong sang palikan win ponpe. Ni July saksiluan paryo kakriyaisak sa kulmachay President Henabasami Excellency David W. Panueno. Pachawan ratingatar kasarang mochamocheo ang palyan Pandemic Unemployment Assistance the PUA program check. Mechunya wewe pananan pungan wene besemo in United States and America o tanuya kasandiyan katok nan som nan pungan besem Department of Finance o Administration o US Department of Labor. Pandemic Unemployment Assistance sawasa irailakan naray chingalalan katongkan so kila teo kila pwede kapalen kabinsalit te so mga coronavirus na COVID-19 sa kuwa. Nintuan tama sansal menitulay saksilur yagat sak chak and sawas wani sak limaw me pachata o pachpacho ni chala pakit wanak sak limaw o arama sa buke tekit sama me pachawan lang hararay mga application ang sawas. Cek pukach pachata ang ray may nagasamkan me aray chuman tatongkan pachawan nila te so gila kapalan kabinsalit te so mga coronavirus te COVID-19 sa kuwa. Karyawan sa kulmachay rongan ranwach Charity Affairs and Palyan Australian Embassy Miss Fit Tuang o active THOM Takuro State Pachawan Pachang Pohnpei State Women's Group Officer Miss Lillian Santos o Pachawan Parak Palyan Sakospa Women Group SPWG Palyan Sakospa Women Group Uyayo pinenli mebacawan anatir sawas the grants sa Australian Embassy pan-taragay program TAP. Sawas te grant watch pan sawas ay ray pinenli watch o bacawan te katamen perawa tem naskay puenyang sawasa o apali kapalen kabinsalet te suma maranwat sang kakachin te bacawan sosobay ye coronavirus te COVID-19 sa kuwa. Hiray binenli yan SPWG watch ran watch pachawan anatir arch and mas ponangan wanakit ng champion sampong may ray champion tataw watch. Tanyan di watch pil pachawan yang pachang yagan tataw kan kaway tuwapali kapalakan nagan pachawan porata nan pungan popo panaynay o naglupilkan. Kasiluan sa kulmachay rongan ranwach tanpitmen kadosakap te update ang kabinsalit sa mga coronavirus na COVID-19 sa kuwa. Palyan rong nan sa kulmachay retron Pohnpei pachawan na rong kan sang natmen kadosakabakan may bitata kabinsalit sa mga coronavirus the COVID-19 sa kuwa umauya kapal laut ranwach. Nintuan tama sansan namin kabawa sa kabakan magkachita na chilay sa kantarya katriyay sa
Kasalitan wan coco naramas me bacuan yang era leti kapalin sumawat na insanta me bacuan ni aramas tep tarar silok nenkit walu buku waliakan mo naman temilyan isak tayo. Nantungan mo naramas wacharamas wanlo riyakit isubukul na kusunan me bacuan kabin salitalar temelar o me walran tanen ta kita buke siakan walman me bacuan mauna nan way namarka Raila ramasakan me bacuan yang era leti kapalin sumawat Raila ramas silira isilok wanan ketua kuwalyakan liman me bacuan kabin salitalar Raila ramas Lebak kanan riyabuke riyabuaman. Me bacuan mauna Raila ramas rap lob wali kedap lima buke waliman. When United States Raila ramas me bacuan yang era leti kapalin sumawat Raila ramas kesilubuke lima paman. Robot piltaulau kasalita me meryak taman me bacuan kabin salitalar temenar o me tuwak taman me bacuan mauna. Nan wain kuang Raila ramas silubuke isman me bacuan yang era leti kapanin sumawat me liman me bacuan kabin salitalar temenar o me ebuki siakan tuaman me bacuan mauna. Nanway Northern Marianas Island, Raila ramas siliakan naman. Me bacuan yang era leti kapalin sumawat, me riyaman me bacuan kabin salitalar temela, o me tuaman me bacuan mauna. Nanway China Raila ramas, walnay silukit, wanagpo wanek, me bacuan yang era leti kapalin sumawat, me bakit wanagpo siliakan taman me bacuan kabin salitalar temela, o me isikit walu buke te isinan walu ke disubuke isiakan liman me bacuan mauna. Pwede bacuan sensalang way pakanan donte meniliteranwat saging tsaka panan kabin salita sumawat bacuan donte pilyang ako way chaykan na nabasam pil bacuan way chaykan makarani way nabasam wachye way Palau o way Marshall Island. O kain saklan sa kulna chayron ranwat yayran masan naman ponte. Ungalangan pa minipit 0.8 kulak 2 minutes by sak 12. Ulan pa minipit 3.2 kulak silwala mo rin sa was. Ungalangan pilpa minipit 0.1 kulak 8 minutes by sak tayo min sa uchip. Ranwat ang pa minipit na kaysak. Ilog-lugan tayo na kami minitay pitch tayo lelima o pantakokan yang ako marmarakan kacawa paywasa. Nibongan rawan watch lelakap ang kami minantungan paliyay o panmasak ninataysak lalaysak limaw. Ilog-lugan tayo na kami minipit silulad tayo pantakokan yang ako marmarakan kacawa. Ninsaw chikan niyaralen niya silang kami minantungan panmasak o palyapang ninataysak lalaysak lima. Ilog-lugan tayo na kami minipit silulad tayo pantakokan yang ako marmarakan kacawa o bilban niya ngilan sakot. Niya pa nga kami minipalmasak ninataysak lalaysak lima. Ilog-lugan tayo na kami minipit silulad tayo pantakokan yang ako marmarakan kacawa o bangkak niya ngilan sakot. Walang namuran ayo miminit kerwali sak tuwaw, walang namuran may sangan ranwat, miminit kerisi sak tayo. Wan sa songan kacaw mamaratin Raila na warga isak tayo, miminit insis sarabon chay sak walo. Wan sa songan kacaw mamaratin isang pangwat, miminit insis silubon po na isak kayo. Tuantay tanar sa kacipin kulak 1 minute pa isak sunin sa uchip, o pantrong sa laong kacpin, kulak 1 minute isak tumaw naman isang. Main ko yung matyakan, au taban sa kalmachay rongan ranwaj, kalangan ng kukuran koras,
o Casalillo.